Lisemizin şartları jakşı, uşul yıl hazırcılık meselesinde problemi çok. Kolumuzdan emine gelse işleyip жатабыз, okuyucularımız için daярданып жатабыз. Балдар кандай тамак жейт, балдарга кандай тамак жагат, ден соолугуна зыяндуу эмеспи, ошонун баардыгына көңүл бурулат. Лицейде ар бир сабак кызыктуу өтөт. Телефондорду бизден чогултуп алышат. Биз сабактарга толук көңүл коюп баштайбыз. Бул жакта чет өлкөлөрдөн келген мугалимдер, кыйын мугалимдер ушул жакта деп эсептейм. Алардын берген сабактары аябай түшүнүктүү, оңой тил менен түшүндүрүшөт да баарын. Lisemizde 254 okuyucu var. 254 okuyucunun 100%'ü de bizde yatakhanede kalıptır. Uşul yıl cayda çok bir remont menen lisemizin şartlarını jakşılaştırıp koydurduk. Hazır yatakhanemizin şartları bunday 6-8 ortasında okuyucu kalıptır yatakhanelerimizde. Her bir komnatamızda özünce duş, tuvalet var. Uşul yatakhanemizde uşul yıl 2 klasın, 7. klasların biz kravatlarını, matraslarını, polunu canlaştırıp almıştırıp koyduk. Hazırcılık meselesi boyunca biz uşul yıl katyoller almıştırıldı. Murunki yılki katyollerin gücü 450 kvadrat boluptur. Birok hazır uşul yıl çoğun bir katyol koyulup 900 kvadrat güç veriliptir. Birok bu yerde teritoriyamız bizim eski. Uşul sebepten teritoriyanın içindeki turboları almıştırışımız gerek. Biz hazır canı katyollerimizi eski turbolara girgizip koydurduk. Hazırcılık meselesinde problemi çok. Yolu bizge gelen arızların alıp mektebin administratörü menen bulacakta çok oluş kılıp sörüşüyoruz. Uşul meseleleri bulacakta çeçeviz. Eğer ki bizim çeçimimizden başka bir çeçim gerek bolsa, borbordaki menajerlerden, administratörlerden sorup, ürünüp cevap alırız. Okuyucularımızın 4 dilde birim beri alışı için Kırgızistan'da bilirsiniz Kırgız, Rus dili en birinci ürünüşü gerek okuyucuların. Uşul sebepten murunki yılki jakşı mugallimler menen kontratlarımızı canlaştırdık yılın başında. Andan keyin İngiliz dili mugallimlerini alıp geldik. Canlı mugallimler, çet ülkelük mugallimlerimiz var İngiliz dilinde. Özünün dilinde айтып окуучуларга түшүндүрөт. Бул лицей 2004-жылы ачылган. Ошол жылдан бери 427ге чейинки сандык курамда окуучулар окуп келди. Мен ойлойм ата-энелердин эң биринчи максаты таза абанын жегинде, таза абада окуучулар дем алып, жакшы дем алып, анан жакшы билим алсын деген максатта алып келет деп ойлойм. Лицейде 4 маал тамак берилет. Завтрак, эртең мененки тамактануу, түшкү тамактануу, кечки тамактануу, анан кыздар жатар алдындагы бир чай саатыбыз бар. Мектеп жашындагы балдар болгондугу үчүн бул жерде баардыгы балдар кандай тамак жейт, балдарга кандай тамак жагат, ден соолугуна зыяндуу эмеспи, ошонун баардыгына көңүл бурулат негизи менюда. Менкисин кашаларды беребиз, выпечкаларды беребиз. Ошо айран, сметана, түшкү тамактарда болсо суптар, мисалы үчүн кыздар гороховый супту, пельменди, вареникини, обычный пловту, тоок менен жасалган тамактарды жакшы жешет балдар. Эгер балдар тамакка тойбой калса, кайра келсе, кайра үстүнө кошумча тамак берилет. Бизде 5 күндүк окуу программасы болгондуктан генеральный уборканы 5-ші күн сайын кылып турабыз, кыздар кеткен сайын. Мындай влажный уборка күнүгө болот. Бул жакта чет өлкөлөрдөн келген мугалимдер, кыйын мугалимдер бүт бар тең ушул жакта деп эсептейм. Алардын берген сабактары аябай түшүнүктүү, мындай оңой тил менен түшүндүрүшөт да баарын. Мен өзүм Бишкек шаарында турам. Жатаканада 7-класстан бери жашап келем. Жатакананын шарттары ушул жылы абдан өзгөрдү. Анткени ар бир бөлмөгө өзүнүн дааратканасын жана душун киргизип беришти. Абдан ыңгайлуу болду. Телефондорду бизден чогултуп алышат. Анткени телефондорду чогултуп алгандан кийин биз сабактарга толук көңүл коюп баштайбыз. Чоктал айылында Зияш Бектенов атындагы турецкий лицейде кызым окуйт. 2 жылдан бери уже 8-чи класс быйыл. Бияктын билим деңгээли күчтүү, аябай мугалимдери да аябай билимдүү. Атайын эми англис тилине, түрк тилине, бул тилге аябай басым кылышат. Чоктал лицейине тапшыртам, окутам деген ата-энелерге окуткула.